jedno kratko, znači, danas ću vam reći, ima znači Evanđelje po Marku, poglavlje 8, za poglavlje 8, redak 11. Ovdje se radi ovako, kaže, tada istupiše farizeji i počeše raspravljati s njime, iskušavajući ga zatraže od njega znak s neba. On uzdahne iz duše i reče, zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista kaže vam, ovom se naraštaj neće dati znak. Tad ih ostavi ponovo i uđe u lađu i otiđe prijeko. Da li vi znate što je s ovim riječima Gospodin Isus Kristus, Sin Božji, htio reći? Da li znate što je s ovim riječima htio reći? Pa ću vam ići još jednom pročitati. U ono vrijeme istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom, iskušavajući ga i zatraže od njega znak s neba. On uzdahne iz sve duše i reče, zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista kaže vam, onome se naraštaj neće dati znak. Tada ih ostavi, ponovo uđe u lađu pa otiđe prijeko. Znači, ljudi, pazite sad ovo. Pored farizeja stoji Sin Božji. Bog posla svog Sina jedinca. Znači, stoji pored njima nešto najsvetije, najčišće, život, put i istina. A oni, pored svega toga, idu iskušavati ga i traže od njega nekakav znak. Jel razumijete šta? Jel razumijete Evanđelje po Marku, poglavlje 8, znači od 11. do 13. redka. Zamislite to, znači iskušavati, a doslovno pred vama stoji Sin Božji. I ti tražiš nekakav znak. Ti tražiš, znači, nekakav znak. Zamislite, tražiti nekakav znak. Znači, ovo je kratko i jasno objašnjeno u 2 minute. Ali da vam samo još nešto dodam. Znači, ovdje se govori gdje su ga htjeli iskušavati pojedinci, da im pokaže nekakav znak, ovo ono. Mnogo puta ćete to sresti, recimo, u svom društvu koji pokušavaju nekako odbiti vjeru i odbiti vjerovanje. I pored toga, što se recimo vama znalo desiti, evo recimo na sami moj primjer, dobio sam takvo milosrđe. Nisam ja u životu bio uvijek dobar, ali ja sam dobio jedno milosrđe koje ne želim izgubiti. A to milosrđe koje u sebi imam je nešto predivno. I sva slava Bogu i Isusu Kristu, Sinu Božjem. I sad, pored mene ne bude deseci ljudi i kad im ja ispričam sve to koju sam ljepotu doživio, oni će stati i pojedinci opet neće vjerovati. A što se znači ovdje govori znak s neba? Tad istupiše farizeji i počeše raspravljati s njim, iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahne iz sve duše i reče, zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista kaže vam, ovom se naraštaju neće dati znak. Tad ih ostavi, ponovo uđe u lađu i otiđe prijeko. Znači, doslovno je pred njima stoji Isus Krist, Sin Božji. I ti tražiš znak. Iskušavaš da pokaže nešto samo da mogu se oni uvjeriti. Da se mogu uvjeriti. Znači, ovo je onako kratko i jasno. Ali evo vidite, to se recimo kroz našu ljudsku psihu, kad ti nekom dođeš objašnjavati kako si dobio milosrđe, kako si se preobratio, kako si krenuo Božjim putem, i onda ćete naići na ljude koji će vas upravo kao i ovdje pokušati nekako, ovo ono, ko još u to. Uglavnom, priča vam je i poanta u tom da u miru šutite. I ništa drugo. Vi ste dobili ono što ste tražili. Oni moraju isto zatražiti da bi to dobili. I to ne možete, koliko god možete pričati, to ljudi nikako neće shvatiti. A i kad shvate, možda teško hoće prihvatiti. Tako vam je i sa Evanđeljem po Marku u poglavlju 8. Stoji pred vama Isus Krist, Sin Božji, i vi tražite, iskušavate ga na pitanje, pokaži mi nekakav znak. Pa čovječe, dragi, ne bi pitao to, nego bi htio kleknuti, poljubiti noge.
jer mi ne treba nikakav drugi znak, stoji pred menom. I to je to. I vama se može tako desiti. Sutra večera se molite, sutra se probudite, ispuni vam se to, ispričate nekom i taj kaže, pa dobro, super, šta ima veze, slučajnost desila se. Jer kužite šta vam hoću reći. Pored svega, vi kao ljudi morate, kad kažem morate, kad vam se desi ljubav, širiti evanđelje, pričati o milosti Božjoj, pričati o ljepoti, slaviti Isusa Krista, Sina Božjeg, slaviti Boga. To je ljepota na koju smo mi pozvani. Da promijenimo tvrda i druga srca drugih ljudi, ljudi koji su možda teško da prihvate činjenice i istinu da prihvate, a to je da je Isus Krist Sin Božji. Znači jednostavno, jer dosta ljudi ne vjeruje. Koliko god im hoćeš objasniti, oni opet neće htjeti vjerovati. A zašto? Zato što oni hoće da vide. Znao sam sam doživjeti kad su ljudi pričali za viđenja, koji su ljudi recimo doživjeli viđenja i to, znači na duhovnoj razini, ma daj ovo nema od tog ništa recimo. Ljudi moji, upamtite jednu stvar. Ako se toliko odupirete, zašto se onda ne bojite zatražiti? Pa da osjetite, da vidite kako ćete dobiti ljubav. Nije teško, nego je teško u vašem srcu priznat, a samo trebate se pomoliti i ništa drugo. Uglavnom, Evanđelje po Marku, poglavlje 8, znak s neba, redak 11. 11 do 13 je predivno, znači kratak, jasan i to je to.